ole tun tum chu FIFA World Cup sang ni som ni le paruk round of 32 a England ma chon tur DR Congo chanchin tlem zawng lo ngai thleng u Democratic Republic of the Congo ram chanchin tlang pui DR Congo hi Republic kwe Democratic kwe du Congo RDC ti ania kum sang khaja ko somsari pakhata tanga sang khaja ko somkwa pasari inkar khachuan zaire ti anni thin anram ko pui berchu Kinshasa ania Central Africa rama omni in Africa ram singa liember pol ani unofficial language to French ania amairo chu Lingala Swahili Kikongo Siluba tongtepo an mangna sa hle kum tam tak in dona le boyaten te boy phong ma se football hi anram me pui in ti hlim na le in lungruan na ber pakhat ani an football team ming lema hian the Leopards ti ania kum sang khaja ko somko pasari atanga sang ni paruk inkar khan Simba tia kau anlo ni to bok ani DR Congo hian at Football Association ming chu Fekofa Federation Congolese di Football Association ti ania an sadiam lian le raupui berchu Steady Des Martyr Dila Pentecote Kinshasa ami ani an se sirong hi apol asen le a enga trial adi thunga FIFA rin kinga an din mun June sang hi som ni paruk kheng khan somli paruk na an nia an ton san lai berchu July le August sang hi som pasari khan FIFA rin kinga som ni pariat na an lo ni ve to bok ani FIFA World Cup hian Africa ram zinga World Cup khel thei ma saber an nia kum sang khaja ko somsari pali khan West Germany ya zaire ti mingin an lo tel to a ma se goal an thun lo ba ka goal som pali te zet an chua Yugoslavia laka 9-0 ngot in an tlom bok ani kum som nga panhi nuwa kumin FIFA World Cup sa ni som ni paruk hi an tling le a group ke a Colombia Portugal Uzbekistan tenen an om hova Portugal 1-1 draw in Colombia laka 0-1 in an tlom thunga tuk in zinga khan Uzbekistan laka 3-1 a chakin point thum hlutak an hlo chuak ani point li muchungin pathum na ni ma se pathum nu zinga ati tha pariat zinga terin run of 32 anin hlangkaya run of 32 wa England atma chondon ani afkona hian sang khaja ko somruk pariat le sang khaja ko somsari palia te an lo champion to a afkon sang hi somni panga khan group dia Senegal nen point sari ve mu in pani na anni African Nations Championship a DR Congo hian sang ni pakole sang ni som paruka an champion to a Africa Nations Championship a voi ni champion thei om chun an lani kumin FIFA World Cup sang ni som ni paruka an player langsar zolte captain cancel member ani hi lil a khelmek ani deu mercy bokani anram ta na gol khung tam berni in ko somni pani akhung to a rolthar ioni uisa Newcastle forward poimo an kol boka World Cup khel mek a Portugal laka gol khat le Uzbekistan laka gol ni athun to nge ani anram ta na gol khung number .2 Sadik Bakambu an nei boka ani hian gol somni pakhat anei ve to bok an right back thami Aaron Wan Bisaka an nei boka he player hlut na hi market value sang berpol pound makaduai za som ni vel zet ania midfielder no pangte ni chunga market value sang ber ni thei Noah Sadiki an kol boka a market value hi pound makaduai zani somriat lai ani hem mai an record thren khat ni som ni pani November sang khaja ko somruk pakwa khan Zambia laka 10-1 in ne na han lo chang to a hei hi tun khenga an chak na sat ber record alani ni som pariat June sang khaja ko somsari pali khan Yugoslavia laka 0-9 a an 0-9 in an tloma hei hi an tlom chian ber record alani bok DR Congo football hi an ram politics boile Ebola ripui kara po mi puitan besena petu ani tun World Cup sang hi som ni paruk hi kumsom nga pani nuwa an inlan le na masaber ania hei hian an ram puma phuna as athen na sa hle bok ani ole khati zong kha luni le phot ro se